cubbama kanaaf karaan gara Waaqayyo Abbaatti geessuu danda'u tokkicha jira. Innis Yesuus Kiristoos jedhama. Inni karicha isa dhugaa isa gara Waaqayyootti nama geessudha. Inni qooda keenya du'ee fannoo irratti dhiphatee isa dhiiga isaa nuuf dhangalaase Yesuus Kiristoosidha. Roomaa 5:8 irraa akkas jedha. Waaqayyo garuu nuti cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf duusaatiin amma akka nu jaallatu agarsiisa jedha. Yaa obboloota koo, yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, haadhoo koo, hangafoota koo, Yesuus Kiristoos dhugumaan sin jaallata. Inni qooda keessan du'e akkasumatti biyya lafaa jaallate. Tokkicha ilma isaa hanga kennutti biyya lafaa jaallate. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara bara haa qabaatuuf malee haa baduu miti jedha. Wanta gatii wayii argateetu hin taane akkasumaan biyya lafaa jaallate. Yesuus Kiristoos dhugumaan si jaallata. Yesuus Kiristoos dhugumaan siif du'e. Akkuma caafanni qulqullaa'aa jedhutti Qorontos 3:15 akkas jedha. Yesuus Kiristoos akka nuuf du'e dubbata. Innis caafanni qulqullaa'aa akka jedhu Yesuus Kiristoos waa'ee cubbuu keenyaaf du'eera. Caafanni qulqullaa'aa akka jedhutti gaafa guyyaa sadaffaa akka du'aa ka'e. Kanaaf Yesuus Kiristoos siif jedhee du'eera. Inni awwaalameera. Gaafa guyyaa sadaffaa du'aa ka'eera. Masiin keenya du'ee nafne. Wanti baay'een du'ee badee hafeera. Bara baraan kan jiraattu garuu masicha isa jiraata. Sagalee kana dhageessan dhagaa. Yesuus fayyisaa bara baraati. Yesuus jiraataadha. Yesuus nagaadha. Yesuus injiraata, injiraachisa, infayyisa, du'aa kaasa, salphataa gara ulfinaatti jijjiira. Obboleessa koo lubbuu keetiin fayyuu ni dandeessa. Lubbuu keetiin gara qulqulluutti dhufuu ni dandeessa. Eenyu Yesuus fayyisaa lubbuu kee godhattee yoo fudhatteedha. Preaching. Jesus died on the cross for you. There is no other name under this heaven by which anyone can be saved except, let him take it, except through the name of Jesus. I'm not resisting arrest, but I didn't say anything wrong. If Jesus died on the cross, I will still preach it. I will still preach about Jesus. Okay? I will never stop. I will not give you my name and address. I don't have so. I didn't do what you did is wrong. Keep recording, please. Keep recording. No. I didn't do anything wrong. You cannot take my name and address. Please, you are hurting my hands. Please, you are hurting. You have already handcuffed me. You are hurting my hands. I said you are hurting my. I'm not moving it. You are hurting my hands. You are hurting. You are hurting my hands. Yeah, I'm not moving, but it's too painful. Please don't pull it again. People are just preaching. Did I touch anybody? No. I didn't push anybody? No. Just for talking about Jesus. እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለው። ዋቀዮ ከስኑን ጀላ ኢየሱስን ስሙት ነው የሚለው። ኢየሱስን ደጋኑን ጀላ ኢየሱስን ስሙት ይለናል። ኢየሱስን ደጋኑን ጀላ ኢየሱስ ምንድነው የሚለው? ኢየሱስ ማልጀላ ምን በኔ ህይወት ነኝ ብሏል። አኒ ጅሬኛ ጀዴራ እኔ መንከር ነኝ ብሏል። አኒ ከራረ ጀዴራ እኔ እውነት ነኝ ብሏል። አኒ ዱካረ ጀዴራ ወንድሞቼ ያው በለውታ የጀሃነም አሲንካንም ከይሳ ወደ መንግስተ ሰማያት ገለሞቱማ ዋቀዮ የምንገባበት ከራንቲ ሴንታ መንገዱ አንድ ነው። ከሪቲ ከራቶ ቆቆባ መንገዱ አንድ ብቻ ነው። ከሪቲ ከራቶ ቆቆባ ኢየሱስ ይባላል። እንስ ኢየሱስ ጀራማ ኢየሱስ ይባላል። እንስ ኢየሱስን ጀራማ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ወደ መንግስተ ሰማያት ገለሞቱማ ዋቀዮ መግባት አይቻልም። ሴሉን ጀንዳም ወንድሞቼ ያው በለውታ መንገዳችሁን አስተካክሉ። ከራኬሰን ስለፈዳ ወደ ኢየሱስ ተመለሱ። እርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። እርሱ የማያምን ግን
በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። ስለዚህ ከፍርድ ለማምለጥ፣ ከሞት ለማምለጥ፣ ከሲኦል ለማምለጥ፣ ከጨለማ ለማምለጥ ወደዚህ ጌታ ኑ፣ ንስሐ ግቡ። የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ሃይማኖት አልሰብክም፣ ኦርቶዶክሱን ጴንጤውን የሚባል ታሪክ የለም። በእርሱ የሚያምን ብቻ ነው ሕይወት የሚያገኘው። ሰላም የሚገኘው በእርሱ ብቻ ነው። እኛ ሐዋርያቱ የሰበኩንን ወንጌል እንጂ ሌላ ታሪክ የምንሰብክላችሁ የለም። ድርጅት አንሰበስብም። የምንሰብከው ኢየሱስን ነው። የምንሰብከው ሕይወትን ነው። የምንሰብከው ሰላምን ነው። የምንሰብከው የጽድቅን ወንጌል ነው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት አለው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ረፍት አለው። በአብ ቀኝ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ እውነተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ያድናል፣ ሕይወትን ይሰጣል፣ ሰላምን ይሰጣል፣ እረፍትን ይሰጣል። በእርሱ የሚያምን ብቻ ነው ሕይወት የሚያገኘው። ጌታ አለ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ፣ በእኔ የሚያምን ቢኖር ብርሃን ይሆንለታል ይላል። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርታና ማርያም ጌታ ሆይ በዚህ ብትኖር ኖረው ወንድማችን አልዓዛር ባልሞተ ነበር አሉ። ወንድማችን አልዓዛር ባልሞተ ነበር። ኖ ኖ ኖ ኖ አላቸው ጌታ። አሁን ታምናላችሁ ወንድማችሁ አልዓዛር ከሙታን ይነሳል አለ። ማርታ እንደዚህ አለች፣ አዎ ጌታ ሆይ በምጽአት ቀን በመጨረሻ ጊዜ በትንሣኤ እንደሚነሳ አምናለሁ አለች። ጌታም እንደዚህ አለ፣ እኔ ትንሣኤና ሕይወት ነኝ፣ በእኔ የሚያምን ቢኖር ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል አለ። ቢሞት እንኳን ምን ይሆናል? ሕያው ይሆናል። የሞተ አካላችሁ፣ የሞተ ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት፣ በጨለማ ምክንያት፣ በዓለማዊ ነገር ምክንያት የሞተ ማንነታችሁ ወደ ሕይወት ይቀየራል አለ ጌታ። ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊወርስ አይችልም አለ። Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u obboloota hangoo jaallatamoo fi kabajamoo hundi keessan akkam jirtan. Ani kun obboleettiin teessan nagaa irraa afaadhaan qaba. Galanni waaqa kiyyaaf haa ta'u isa nagaatti na eege yeroo tana naaf laate akkaan isinitti as ba'u yeroo tana isa naaf kenne galanni isaaf haa ta'u. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin nan dubbisa sagalee waaqayyoo tana akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:17 dubbisa. Baay'ee natti tole. Iyesuus du'aa ka'uudha jireenyaasi. Iyesuus yommuu achi ga'ee Alaazaariin du'ee erga awwaalame guyyaa 4 ta'uu isaa bare. Bitaaniyaan Yerusaalem irraa kiiloomeetirii 3 yookiis adeemsa walakkaa sa'a duwwaa in fagaata ture. Yihuudoonni baay'eenis waa'ee du'a obboleessa isaaniitiif Maartaa fi Maryamiin jajjabeessuudhaaf dhufanii turan. Maartaan dhufa Iyesuus dhageessee gad itti baate. Maryamiin garuu mana keessa in teessi turte. Maartaan yommus Iyesuusiin gooftaa otuu ati as jiraatte obboleessi koo hin du'u ture. Ammumayyuu immoo waanuma ati isa kadhatte Waaqayyo akkasiif kennu ani nan beeka jette. Iyesuus yommus obboleessi kee in ka'a ittiin jedhe. Maartaan immoo deebiftee guyyaa isa dhumaatti yeroo warri du'an du'aa ka'anitti akka inni ka'u ani beeka jette. Iyesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'eeyyuu hin jiraata. Otuu jiruu kan anatti amane hundinuu immoo bara baraan hin jiraata. Hin du'u. Kan amantaaree jedheen isheen ati Kiristoos isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru ilma Waaqayyoo akka taate amaneera jette. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Duuninis jireenyinis Iyesuus obboleeyyan keenya du'aa ka'uunis Iyesuus wanni hundi harka isaa keessa jirti. Harka Iyesuus keessa jirti. Eegla. Iyesuus garuu du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'eeyyuu in jiraata. Otuu jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u. Namni otuu jiruu Iyesuusitti amane bara baraan hin du'u. Jireenya bara baraa qabaata. Jireenya bara baraa qabaata. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Kan kana dubbate eenyu? Iyesuus fi Maartaa asitti waliin haasa'e asitti jechuudha waliin dubbate.
waa'ee obboleessa isaa Alaazar kaasuudhaaf dhufe ni kaajeen obboleessa kan kee kaasuuf deema gaama yoon itti fufee dubbise gaa yeroo naaf hin geessu amma du'aa kaasuuf deema Alaazar